Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ba Vincent H. Pala, President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee, ulaong ba kaseng Congress, kaladap banpa da kasiti siya kisangot ki MLA kaseng, kibala siya suspan ha kaseng, handay kita kisangot ki klam ay jubab satya. Habakren chikilar patay kubor ha kala singi ublay, uba Vincent ulaong ba kinong yalam na po Delhi, kiladap bansyong ya kajing yalang, bat kilo suspan ni kita kisangot ki MLA bat lada kim ay jubab, kajing siya suspan kan ne hadu bandakut kasamoy trikam kajongki, kata hadu snam arajar arpulai. Ulaong bakani kajing siya suspan kisangot kinong mikmat kamday bala suspan daga MPCC, handay gaday bala le daga All India Congress Committee, bat ka AICC gadan ka committee, kumno ban le yakini kisangot. Ulay ito, baula let man yakandu labon siya niyo uba Meral Bonds im, uba day UMLA ka Nongpo Constituency, uba Mohendro Rapsang, uba day UMLA ka West Shillong Constituency, uba Kimfa S. Marbanyang, uba day UMLA ka Rambrai Jirngam Constituency, bat yaka kong ampurin Lingdo apat, la syukran lingba ka pun, handay lat no stang niyo uba proses di saw kami, uba lali akyar ban yakandu yau. Pi nagaliang jongi kum kaparti ngila pas ti seki, kide ban jubab kat maki. Telah kim jubab kini ke suspension. Dan nagaliang jong ki hang teh Delhi kila syong meeting, kila suspend iki kila up jubab. Kim jubab kini ke po suspension hadu pandok kudi. But kini kami ke decision ke jong ni na po MPCC, kini ke decision na po AICC. But ki ICC kadang ke committee ban deal ikini. Dan makiro ki keren direct stay ke nothing to do with us name. Namti mereka ayu tang baka suspension sekali katai ki MLA kamde na po MPCC. Kambe no president kade na site ban suspend yaki le ne swamleng na hingalale ikendo iki batre ikendo iba marau ngal kale la ikendo ngalale hin jong i ha ibarat sang la ngalale ikendo bonsen nang tapin ong lejan boro like tang ba piti sukni la kon sukun i awai pan ikendo te ye madam tang supon na marba kiba tre ban ikendo kum jong ba ki fai tingi ikendo bom tre tam la le ma dengan kalian jomali wat ki wei gedang wat bodon lele te kwa beke nilai kendo iki keren iki hade masio bomdon lat namar kiladon alternative te la le keren ka pamala ana trai kamde kata ki krasut ka parti de tang ka parti kongres ke bape ki krasut kini i ba haba ki pet ki leaders tindape ba ni desu ban yo candidate for example penosla paro kilapet, dari mentan dawan kandidat paro kiban kaibian ki grassroots. Kini iya po nartian, kini pegba kongres kambon, dari mentan yang good fight po nartian ki grassroots kilawan, ki grassroots ki ne, ki leaders ki pet, apa ki pet ki leaders ting ki grassroots ki leads. Tambah lagi iya akan substitute, dan iya leader bagian kiban kaibian, ki tristombian. Dan ide tan ke kongres ba ki brew ki don ki senia, ki brew ki don kata kajing snow hun habadon na po kongres hado grassroots level haba ngayay na nong kondom haba kalin isakan ide tang kongres ko kibru ki lagi pet makna ki leaders ro ki grassroots kine iwe armla ban haba la pet ki leaders te kamla ban len ki we ar kila ban ra bat ki katu kane ndai babon hi majority hi ngatrai ki kam snow hun snow chania ki ban kam snow skam ki batre bat kongres bat ki we ki party